reflecting the delay of 16 years. Okurugirira Director Kefa Kuchana hamwe na Commissioner bya Muchata CCS bagambira abanyishenjero ngo bwahate emishango ekwatiire n'okukyebera DNA okukyebera abarikukoresa obutwa abarikukoresa emundu okukyebera abarikuhamba hamwe n'ebindi nehika emishango 4 okusyara 5 buri saabiti. Tugakozesa ningira nka cases nka habwa DNA yonka twatubyo muri cases nka kankaga twazo mu poisons nazo ni nka 9 twazo mu firearms ringa shawe korese embundu cases nazo zibazira nko mu 2 twazo mu cases so buri field twine labs 8 so buri lab netunge yo mu range ya cases nka 50 average buri sande cases zetufuna nyingi endala zikwata ku nga rape, defilement, poison, abantu bafudde because of poison, but cases na CID wa police yerete waffe katuvende tutandikirawo ne ate cases zino ziva wonna Uganda yonna. Aba bayenjera bajango bwa hatini betaga sente zo kubayambaho okugura emotoka ebayita Specialized Criminal Investigation Mobile Van ebayambeho kukyebera DNA abemushango erikubekorirwe hamwe n'ezindi zo kwongera abakozi hamwe n'ebindi byetago nka reagents kibayambeho kumara juba okukyebera. Government yatuwa sente twagula motoka ezitambuza ebintu ebyo okuva mu regional labs naye neba police nabo batambuza ebintu nga balete wafu naye tulina specialized forensic van laboratory van zetwagala nti webe genze mu kitundu egenda neno nayo exhibits ezo ate ebira ne tubikolerawo awo nyindi ku scene of crime kati nevayo nedda. Abanyishenjero bayitombitura hanshonga yo kushanga ngo tebine data center ngo ntigarizi hange nyuma bitu bahamya ngo nibija kugitekaho ahacombeke cha NDA center ekibariyo nibamaririza kizimbe bantu kizimbe kiri malutiya tufunayo government etwaye buli mwaka litekayo omuzimbi nakola era kigenze waggulu naye kwegamba nga omanyi singa sene zaaliwo nti ziri mu nsuwa awo zonna ziri awo mudetu mwasendeze twagala kizimbe kigwe mangu nga yakimala ne government yaffe phased manner ze maltuya project era tusuubira government yamala okukola commitment tusuubira tugenda kukimaliriza. Aba bagambira abanyishenjero ngo kukyebera endangamuntu jete DNA nibihaho sente ziri kwingana 25 buri muntu ngo kandi nibo bari kukorera sente nco mu East Africa kutari nka bantu okuba kugamba. Members of parliament bari concerned emewendo ningashi charges zitukushashisi abantu bari kushashura kutunga DNA results twajya uri sample nibashashura government imitwara 25 kutestinga sample ya DNA yabere family y'abantu bashatu usually testing omucyara n'umwana n'umushije ije nikosi imitwaro rushaje n'etano. Umuringo ngo gumwe abanyishenje babuza hashonga ya karishorisho ya government koko bakozise sente ziri kwingana billion 3 byabomera amatama bwanyuma yo kuremwa koreka okubakorise sentes. You are here to account for the money that you received. So if you cannot account for it, that means we are doing a lot of nothing. For us, we are here for you to account for the money that you received. So if you received 42 billion and we cannot assess on how you used the 34, close to 35, then I mean, is this an accountability committee or you have come to a laboratory? For us, we are not a laboratory. Amakuru gagasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa tayali West Kampala.